Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicha. Kumbanru ngot kilen hot la shapen yang bat kumbakat san ngot bat kilaman sau menin kasni hakcing penbetai bom IED hakcing yakan at berkaderek i Taliban TTP ha Afghanistan Khost Province. Kat kum kate ketelong kubor la itu bat. Kiba yap kiken topyo important commander na preng kilen no la shapen yap topyo terrorist commanders u Abdul Manan Alam Khan Mudakal kajer bat laingot kilen no pempat pentikna. Kileno kibala mensawat kikentop iu Commander Fazil Amin, Commander Muhammad alias Tofan Turzai Satkara Ali Serkhan Zuber Zubibullah bat arngut kileno kibam itu katkum ketelong u in charge TTP Umar Media Group Makram Harasani uladan hapdeng kecing mensau bajur hakawe pat kecing ji yakaja ha kikendet tayo ka high power delegation balayalam do defense minister Khawaja Asif le kendo yo Kabul bat pembiang kecing yada kecing kendo bat mai nak Afghan Taliban shatakil bat penkemai kecing yada nak kecing mensau jong KTTP kumba tulong kila syambha kata kecing let haki kendiat tayo kum ke Pakistan lain no katukat ni kecing le tak Afghan Taliban persya ya kileno kecing yada bat kecing para syabar jong ke Afghan